witnesses. Ulat ke Jylla Meghalaya pagu Johan hene kesngiula Pynlong ya ke Prokram belai kerteng at home Haraj Bhavan komsi benta ban rakhe kesngiyo light luat keri. La sakhi ke jing shimbenta jong menteri rangba ke Jylla Conrad K Sangma u Chief Justice ke Meghalaya High Court u Justice Sanjeev Banerjee ki he officer pat ke sipai katanat Army, Navy, Paramilitary Force pat ki pulit katanat Meghalaya Police. Kat tu kat ningut ki he officer pat ki nomi kemat ke sorkar Jylla ki leishim bentalang ha kini ke Prokram. Ha ke wei pat ke benta ki skul beper ke Jylla bet ki office ke sorkar ha Shillong ki lapen her ya kalama lai rong kari ha ki office terekam jong ki ne ke step.